turi kumwe na Perezida Rwaganje Claude uyoboye umuryango w'abanyamurenge ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wateguye convention cyangwa se ihuriro ryahuzaga abanyamurenge bose bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabereye Michigan guhera ejo kugeza uyu munsi. Uyu munsi rero tukaba turi ku munsi wa nyuma, ariko tukaba tugira ngo twegere Perezida wari hejuru y'iki gikorwa kugira ngo atubwire mu by'ukuru ese intego yabo ni yihe, ese noneho convention y'umwaka nakaye gashari ifite ubirangije n'izindi, noneho niki abantu bagiye kwitega muri iyi convention. Bwana Perezida, tubaye ikaze. Urakoze cyane. Nitwa Claude Rwaganje kubivuze, aba ni Perezida w'umuryango w'amahoro. Ndagushimiye kandi ko washoboye no kuza gufatikanya natwe muri kino gikorwa twakoze uyu munsi, dore ko twanagize ikiganiro nawe mu by'imibare bishize tumbaza hejuru y'intego twari dufite. Ndatekereza ko intego twari dufite n'ubu ariyo twasojesheho. Twaje dufite intego ya education yo kuvuga ngo duhugurire abantu, dukangurira abantu kugira ngo bave mu mibereho bari basanganywe baje mu yindi ntego, batera intambwe bishakira ubundi buzima. Ubwo ni amahugurwa ajyanye na education cyangwa se aribo byo twokwita kwiga amashuri. Twishimiye cyane kuba icyo gikorwa abantu bacakiriye, abantu mu bice yuko hari ibyo batari basobanukiwemo bakaba bagerageje kwigira ku bandi. Iyo tsinda twarikoze ririmo abana b'abasore n'abakobwa nk'uko nabivuze n'ubushize, bagerageje kuganira n'abantu bababwira ibyo bashoboye kugeraho, uko babigezeho, cyari cyarabagoye ariko nuko bashoboye kubikema. Iyi ntego twari dufite ni ukugira ngo abantu bikingi, ariko narabikubwiye ubushize mu kiganiro mbabwira yuko ahari abantu bagira ngo iyo uguze ubwikingizi cyangwa se life insurance ngo nugira gusa ngo nimbugiye gupfa ngo baguteganyije. Ariko uriya musore Desire waruvuye muri Arizona yabyereje neza, agaragaza ukuntu kwikingira ari ukwiziganyiriza, ari ugucunga umutekano umutungo wawe ku bana bawe n'umugore wawe n'urugo rwawe. Ibyo rero biri beyond cyangwa se birarengeye ibintu byo kuvuga ngo uriziganyiriza wowe giti cyawe. Ikindi twaganiriyeho ni ikintu nakubwiye kandi ubushize, ni ikibazo cy'idini. Missionnaire Mikebanyi yatubwiye ijambo ntazibagirwa, yaravuze ngo ntawe kanisa rizarivukira muri indi kanisa keretse kanisa ryabyaye. Ubundi kanisa mugenda kwemeza abantu baza kumenya Yesu bakaza mugahindura ikanisa. Ati rero abantu basa n'abahindura ikanisa ko ari business, ntabwo ariko byakagombye kuba bimeze. Ikanisa ni wasanga uwanyu yatangiye kanisa bwo mushikira mufatikanye muteza abantu imbere. Atari uko nta kanisa mufite. Timuzohora muri evangelisme, muzoje no guhugura abantu bamenye ibindi bintu birengeye aho ngaho. Mu biganiro njewe nakoze nababwiye yuko iyo umwana avukiye muri famille y'abakene, ipusa 40 zigaragaza yuko nabo bazabakene. Rero kugira ngo tuve muri ibyo ngibyo, nuko ubushakashatsi kandi butwereka yuko ngo iyo uziganyirije umwana amafaranga makeya, ngo niyakuze wenyine ngo aragenda yamara gushika akagraduating akarangiza amashuri, kuko ari cyo bamuziganyirije. Kwiziganyiriza kuva mu bintu byo gusaba byo kwakira gusa ngo reka baraduhaye tutarinze kugira ngo twishakire. Ibyo bintu twabiganiriyeho kandi twabonye ubuhamya bwinshi yuko abantu babyumvise, benshi bari bazi ibitandukanye n'ibyo n'ibindi byinshi. Muri samari muri education twazaga dushaka umusore witwa Mazima yaratubwiye ngo ntiwige wigira wowe wenyine, iga wigira ubwoba. Nimba ukunda ubwoba, iga kugira ngo uteze ubwoba imbere. Ibyo nibyo twuharanira hano mu mahanga. Dufite abantu baje bava mu byiciro nk'uko nabivuze mbere itandukanye. Rero tugeze hano bimwe biraducanganyikisha, sinakubeshya, biratugoye. Ni system iri complex, system y'amafaranga, system ya education, system ya integration. Ibyo byose ntitwabimenya twenyine, ntitwabimenya tumaze imyaka ingahe mu kamba. Ariko iyo tugeze ahantu ngaho turaza tukabitegura, abaje imbere bagahugura abandi. Rero twababwiye yuko umwaka uza nituja muri convention ya 2018 tuzababwira ngo ese nimutumwire ico mwakuye muri convention y'ubushize. Ahari tuzobona hari abateye intambwe, kuko n'uyu munsi twabonye témoignage z'abantu batubwira ati hari umumama navuganaga nawe hariya mu Kanya, arambwiye ngo ejo yiriwe muri convention n'uyu munsi yiriwemo. Ndamwatese mama niki wakuyemo?
ati nabasanze kandi naje n'umugabo wanje turavuga ngo ikintu cyo kurwanira ku mwana cyo kureka umwana wacu ntagende nabi cyo kuziganyiriza umwana tituzogitanga. Urumva rero ko hariho ibintu byagiye bikorwa. Muri make warubajije ikibazo navuze byinshi kugira ngo ngerageze gusamarizinga. Warubajije ngo ese naka gasha kabayeho. Agasha twabonye nuko batuganirije bose baba n'abakobwa baba n'abahungu baba abagabo bakuze nta muzungu twazanye nta bundi bwoko twazanye. Imana yaradufashe tumadogera aba expert mu gihugu mu bwoko bwacu basigaye bahugura abandi. Ngako agasha twakuye muri bino bintu. Murakoze cyane Perezida kandi turabashimiye komeza no kwifuriza. Reka natwe tubashimire. Sinareka kino kiganiro nkuko nagize ubushize tavuze ngo dushimire Menyiwacu. Mu by'ukuri dufite ubungubu abantu bose baba aba journaliste mu bwoko bwacu. Usanga dufite amagrupe menshi, usanga dufite WhatsApp nyinshi, usanga dufite Facebook nyinshi, ariko sinzi ko bose baba bafite intego imwe. Reba none wewe umwuga wanyu wa Menyiwacu mwarawukoze kandi mukora usukuye, muragenda mugahura n'abantu mukabaganiriza ndetse mukanabaraza n'ibibazo biba challenging. Ntabwo tubaheza gusa iminyofu, tubaheza n'amagufa. Muraza mukatubaza ibibazo ejo muzotubaza kubu kurambaza ati narakubashije kubushize mbwira icyo wageze. Mu by'ukuri turagushimira kuko wanavuze ati nibishoboka nzaza kandi uraza wakurikiranye ibiganiro. Ndatekereza ko nawe nabuja kubwira kuko ubu ikinyamakuru cyangwa se abanyamakuru ni société impartial. Mwebwe muragenda mutanga amakuru n'ibyo mwiboneye n'ibyo mwabonye mwenye mwa participemo bizumvishe n'abandi. Rero nkaba ngusaba ngo mu by'ukuri mukomeze uyu mushinga. Ibyo muzobona dukoma kubafasha nk'amahoro. Turi happy kubafasha no gukorana namwe. Ndetse mushimire n'abandi badufashije mugo mwakoraga mu buhanga bw'izuma kugira ngo aya makuru agere ku bantu benshi. Murakoze cyane. Murakoze namwe.